Bem-vindo ao meu canal YouTube Lolalina Freitas. Orang yang baik tahu tu itu normal kali hanya channel Lolalina Freitas saja. Pera kata kalau sore kita sila kondisi video kita nih tapi kata kemarin makna kira sama nih ben sana katin ham tu kita tu. Iya itu nih normal balor mau ini yang hawa karakat tu fahet tips baik buat sila o insa ita la mamuk ka blank iha momento ne bemat ita kole iha público. Mas bem mau katu continuar kita haluha like subscribe nomos foi tabas na comentário e kali kita bosila sente kata video dan iha benefício beta bosila kita haluha share mos beta bosila belum sila liu si media sosial foto ne bemat kita bosila iha. Hakal katu hatene kono bat tips dane nafatin has channel dane tore mata. Hawi tips itu atau fahe baita botsira o insa atula blank kamamuk iha momento ne bemat ita kole iha publiko. Tips itu idane nakane santir mai. Ida hakerek bototu ne bemat kita hakarak atu apresenta iha oin ka iha publiko ne oin. Rua hato materia ho orientado. Tolu fo pergunta ba audience. Hat for oportunidade ba audiência atau hato sirania opinião. 5 uja persamaan kata. Nen santai no dadais itu beletama iha programa tuirmai ka descansa itu. Tuirmai harus explica tuan kona ba tips en satu itala blank. Iha publiko nini oin. Nini explicação ma hanesan tuirmai. Ida haker boto tu nebe atau apresenta. Ita precisa tu analisa itanya kemampuan. Itanya kemampuan analisis, itanya kemampuan berbicara, itanya kemampuan unsa atau pele fotiasang malais. Se ita sidau ki kemampuan, ita dia kliu haker buat nebe mak ita tu apresenta iha oin. Hahusi exemplo ita for haune respeito kau exemplo ita dihan bem-vindo ba exemplo ita dihan bem-vindo ba administrador município de Lauteng ou ita dihan bem-vindo ba excelentíssimo administrador município de Lauteng honinia equipa nebe marca presença mocia oportunidade honia nomos kona ba sesedmak mai participa idane tadi aku haker koto para depois orsida ita hang sahato ita ne respeito iha awal kaita tu hato molo kita tu tama itanya materia idane precisa tambah selai dalam rumah ita haluati sesemak mai ita dalam rumah sesemak barka presensiana dalam rumah ita hate ke mabarak nini ohin como ita sidau ki hake mampuan no saku neutraliza buat tutu insa ita tu bele mengatasi itanya rasa grogi no buat celu kantang dalam rumah ita hate ke emang siro ne beh ne ba ikus mai ita hate ni tu kulisaira antau dia kliu haker koto itu fale mai matéria sirane ita precisa hakere kotu atau nune ita tutuir ita halo apresentação lá ita apresenta tia ita halo hawa tu hatotan saida idane problema tambah idane tia kliu hakere kotu rua hato matéria ho orientado okay hato matéria ho orientado idane importante tambah exemplo ita hato kona ba latar belakang. Exemplo ita kuliah kona ba materia rumah, ita kuliah uluklay kona ba niya background. Anto ita kuliah niya background, depois firmay mungkin ita kuliah kona ba niya tujuan, niya fisika, niya visão. Dia kliu tutuir malu. Iha ita na explicação niya laran, usahakan la bele lompat-lompat tambah, emang kono hatena una neutraliza buat tutu, iha una kemampuan analisis nebe tajam, kakroat, idane fácil tambah ohi nia koleona hento nebe nia tu fila falimos fácil mas be quando ita nebe mak sei precisa aprende buat barak kita halo idane tambah selai orsida ita blank ita mamuk ohi na tona nebe ita tu fila fali dalam ita main bingung ita tu hahu fali husinebe antam dia kliu atau materia ne ho orientado ka terarah exemplo ita hansa sente iha momento ita kuliah depois ou rumah hanesan fo pergunta rumah fo pergunta mai ita mai be ita ternyata tidak menemukan jawaban rumah ita berusaha hanuin satu hatane berusaha hanuin keras mai be jawaban tidak muncul nah atau labelnya blank
Tambah tidak mungkin ita tuh hein wahira mag kita nih kakutak na nakloke para ita belehatan emane pergunta. Então, salah satu tips mah kita haluha ita bele melemparkan pergunta idane ba audiensira magfo opinião ba malu. Tambah dalam barat, wahira audiensira kuliah, ita berusaha untuk mencari jawaban atas pergunta idane. Tambah ema sira bemak may partisipat, tidak mungkin ema hoto-hoto latar belakang ka ema hoto-hoto lahatene bot tidak. Pasti ema balu ne bemak sira justru matene kliu ita ne bemak halo apresentação, may be tambah ita maketa fiar anto ita halo apresentação. Então dalam barat, wahira sira hato sira ninia opinião, iha momento ne ba ita ni hanui na kloke, no, ita bele hatang pergunta ni hodiak. Antang, la bele haluha tips, idane importante tips melemparkan pergunta ka fo tempo ba audiens atu bele fo sirania opinion. Tolu fo pergunta ba audiens, exemplo. Ita kuliah de down, maybe ita senten sa botruma la dun los. Hey, ita senten sang ita tu continua faliu sa ita difícil. Ita senten sa hanuin lakon. La bele haluha bele fo queras perguntar uma ba audience e pergunta idane bele ajuda tu sir kuliah de down hatan de down pergunta ne ita bele hadiah fali tani hanoi par depois ita bele terarah fila fali ihat fo oportunidade ba audience atu bele fo sirane opinião bem idane importante tambah ema hirak ne bemak mai participa atividade ha momento ne bemak kita sai hane sang orador ka sai public speaker ema sirane lao sotu hotu ho background ne behane sang pasti ema baru ne be dalam sira matene kliu ita mai be tambah ita hetan fiar untuk ema kalau apresentação ni hawin no sira sai ita ni audience lemparkan pergunta ne bemak kali kita sente kata difícil dalam rumah ema harus pergunta de repente ai ita lah nung kata kema belus pergunta dalam rumah halo ita ni hanu ini ita bingung hawa tu hatang sai dai hantang kita sai bilang atau hatang ema nah idane importante ita tu lemparkan pergunta no wenhira audiensira balong sa fosira ni opinião ne bele ajuda ita atau ita ni hanuine na kloke fila fali ita bele hetan resposta rumah atau bele resposta emane pergunta idane tambah ne usahakan jangan merasa diri lebih pintar la wenhira ita baham berkia wen iha haunia video ida fali iha ne ba koldiamos kona ba wensa ita tu mengakui diri no ita la sente moe ita ne sa reconhece ita ni no ita la sente moe iha audiensi sirania oin. La bele haluha tips idane importante los tambah wenhira ita blank em husu ita tidak mungkin ita tunonok saya tidak mungkin em husu tia ita lahatan depois ita nak nonok idane la dia tambah idane bele halo ema halai lakon tu ema sente dan ema ne lahatene buat tidak mesakar mai hamrika no ne halo ita ne rasa percaya diri lakon semlakon tan buat tu sabrat então la bele haluha fo oportunidade pa iha audience atau siramos bele hatan ka bele fo sene opinião 5 la bele haluha tambah ida hatene liafuan sirahan sam persamaan katane tinggi barak ne paling momento ne beita hamrika oin ita haluha tia liafuan rumah exemplo liafuan obedece ita haluha tia liafuan ne lakon obedece ne hene behona buka la hetan antau ita bele hatete mos dihan taat ida ne bele ajuda ita tambah hau ni experiência hau dalam barak saya MC dalam rumah hau kuliah mas depois ikut mai liafuan hau tu kuliah saya lakon tia antang uji persamaan kata ihalian Indonesia ka ihalian Portugis ka ita tenen inglês antang inglês mus dia importante mah ita tem que hato la lais telefon la bela no buka hela hanui hamri hanui hela kata-kata ne para tu hato idane dia blank idane halo ema la sente fiar ita mamane salah satu cara atu ganya ema ne fiar par ema hatene kata ita ne be hamri kau ini ita iha kualitas tamane mak kita hamri kawain ita tem que iha maneira oi atau mengatasi blank kamamuk iha dalam clara neng la bele haluha quando sente hale sang buat rumah kebetulan ita hari buat rumah lalu si ita ne oi ne ba depois sementara pergunta mai depois sementara ita mau satu kuliah saida ita sente ita haluha la bele haluha dada islalais mai bem dada islalais dan ela dia kita sampai
sambil lau hakat bai ha itane audiensi ne oin o hak basic audiens rumah ne bema karignya se kuliah pokoknya hatudu gestu rumah ne bema hatudu kata ke ita santai senyum ituan e depois sambil tarik napas sana jadi tarik napas ne emala nota ida ne bele ajuda hasai hansa buat rumah ne be ita sentela dun halo ita komfortabel ne be halo ita blank ida ne tarik napas ne importante ila bele haluha tengki santai. Ida seluk, nebe importante liumak exemplo. Saat ita hansa lemparkan bergunta, ita lempar tu nebe uhen satu to enam ne ita haluho tu masih ita sente diangkat ada sesuatu yang tidak benar. Nebe maksedan mengganjal nebe ita presija tebes atu hato holos, maybe ita sidauk menemukan. Oh, bele fo oportunidade atu itania audiensi ra rumah bele fo hanesang historia komik rumah o bele icebreaker jamplu mahalimar ituan ita bele fo tempo dihangkata oke, ita dada isi tuan 10 menit tambah hari ita hotu kolen los duni ita dada islai 10 menit depois kita continua filafal idene bele ajuda par ita menemukan les dalam jamplu ita hatene ita bele lorone kan digital, tempo digitalnya bele buka lalais hira descansar, ita buka lalais ya Google hetampia, ita hakera lalais ou ita prepara lalais para depois de matama, ita hahu filafal. Tips idane mak hafahel na ita botsira, iha espera kata tips idane bele tulun ta botsira atula blank iha publiko ka hira hambrik iha publiko ninia oi. Obrigada para baita botsira hotu nebe mak acompanha video da neto remata que tá halu like subscribe vamos fo comentário ta botsira nian vamos bele share baita botsira pelo sira kare kita botsira sente kata video da ne importante baita botsira e obrigada para baita botsira hotu nebe mak na fatin ya haune channel hodi assisti video da neto remata ita saya suruh malu fali iha haune video turmai laron dia ciao.